Miano kasalba ma January talbasi sini bachi kolpet thamma wabram nang sar Uday Kumar yang uja mam pabura burchum ko nu ya ungi to nero no brok krok kholno chosma robo ye bodi ke kaha ma ki ye ko nu ripia ake abo mothak pia ye uchi ha YouTube pra federation ba pandawo tisat ta bano khu pia ke abo mothak pia ye bon jora ko nu ri mo ke bale 70 jona 70 brok no bodi kem ko nu ri ku pia ake bini logewo tongnai rauke bale YTF ni CEC ni Vice President Lineka Ranglong tongo ake YTF ni District President Khukan Tripura tongo ake YTF ni Block President Firuz Riang tongo ake YTF ni Block President General Secretary Pradip Riang tongo ake GCO Riang ake Gautam Riang tete pono bayo Vice President Brother Uday आज जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया ये सिर्फ इनका पर्सनल इनिशिएटिव नहीं है दिस इनिशिएटिव फॉर एवरी ईच एंड एवरी तिपरासा नेम बुबागरा कि ये हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग को पर्टिकुलर किसी चीज कर रहे हैं हम लोग सिर्फ दफा के लिए YTF सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर उदय कुमार का लीडरशिप में आज ये जो प्रोग्राम आयोजन किया है इसके लिए मैं उसको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मेरा दोस्त ने जैसा बोला जो सरकार ने करने नहीं पाया जो हम लोग यूथ YTF ने जो ये चश्मा ये टी शर्ट हम लोग ni chung YTF le starting ti se chung le zatino ti khwa neng kheni ni samong kaham tang se phone ba chung le lai thane 19 months chung continuously chung mane chu ya ka ya rona chung le chu ba tomo tini ro pho chung 20 nose tini bura burchuk para param sing tone rona chung chasma ri ba nom koi nu ri ha abon ni loge wa tini chingbo bo YTF t-shirt bo YTF t-shirt phono chung tini ni unveil ki phi ha tap tan taon chingole bo election ni jorawo chung bo t-shirt thui chung para wo chung no buino we ha chung kem khenai bo t-shirt ta na bo tini na chung unveil ke ha body ke chung tre 300 nose chung te in a couple of days chung print khenai abring ke chini youth stone te motivate khirma pandawo para wo chung youth stone bo t-shirt thuri ye bo the last fight ni Tripura is coming mama t-shirt no thuri chung para si aye bubagran kaut monate chung sarai aksa